U ovom snimku ćemo govoriti o tome koliko je Jakov služio Labanu za njegovu ćerku Rahilju i kako se ceo proces odvijao. Znači, on je i bio u dogovoru sa Labanom, njegovim tastom, da ga služi 7 godina za njegovu ćerku, Rahilju. I on odsluži 7 godina i pošalju njegov šator, šta je već, da legne s njim. On ne pošalje tu mlađu Rahilju, on pošalje stariju Leu. I kaže, ne ide da se mlađa uda pre starije. Dalje, znači on, da bi dobio Rahilju, on radi još 7 godina i se ukupno radio 14 godina za svoje dve žene.